Zar želiš da brzo povećaš volumen trgovanja u kriptu? Uz Binance možeš koristiti leverage trading, čak do 100x poluge. Šta to znači? Sa malom investicijom možeš upravljati mnogo većim iznosima. Sve što treba da uradiš je da izabereš polugu na Binance Order panelu. Postavljaš iznos, biraš polugu i možeš otvoriti trade. Jednostavno i pregledno, čak i za početnike. Pogledaj primjer. Jedan od korisnika ostvario je 103% povrata i zaradio $1.800 na short poziciji za Ethereum, koristeći leverage. Ovo je moć poluge na delu. Još impresivnije, korisnik je uz leverage zaradio čak 274% ROI i $1.800 trgujući Horizon Zen. Sa pravom strategijom mogućnosti su ogromne. Binance je broj 1 po obimu trgovanja u svetu. To znači likvidnost, sigurnost i najbolje uslove za leverage trading. Napomena, koristi moj referral kod i osvoji 20% popusta na provizije za svaku trgovinu. Registruj se, kreni sa polugom i testiraj svoju strategiju na Binance odmah. Besplatna Binance aplikacija čeka na tebe na Google Play i App Store-u. Preuzmi, registruj se i započni svoje leverage trade avanture već danas.